Dobar dan svima. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, dragi ministre, gospodine Vesiću, draga Suzana, poštovani Roberte, zadovoljstvo mi je da vam se obratim ispred Evropske investicione banke i njene regionalne kancelarije koju vodim za Srbiju i Zapadni Balkan. Pre svega želim da se zahvalim ovim mladim ljudima koji su tu i koji pomno slušaju i ne gledaju svoje telefone, što je divna vest za mlade ljude i da mogu da se posvete ovako važnim temama. Ako se pitam po čemu će 2019. i 2020. ući u istoriju zapravo sveta, za mene je odgovor jasan. Evropska unija je bespovratno rekla da borbi protiv klimatskih promena i taj rad počinje danas. Nova predsednica Evropske komisije upravo danas predstavlja novi Evropski zeleni ugovor, odnosno strategiju rasta za bolju planetu, za bolju ekonomiju i za ljudski život. U 2020. godini u Evropi će se doneti prvi klimatski zakon. I to znači da će zapravo put ka neutralnosti i ka zelenoj ekonomiji postati bespovratan do 2050. godine. Dame i gospodo, donosioci politika se sukobljavaju sa krizama koje pogađaju Evropsku uniju i tvrde da ona zaostaje za ostatkom sveta kada su u pitanju pretnje dugoročnom opstanku. Međutim, po pitanju klimatskih promena to jeste daleko od istine. Jer sredinom novembra ove godine članice Evropske unije su pokazale da po ko zna koji put mogu da se ujedinje iza zajedničke vizije budućnosti, a to je pre svega čistija budućnost i ona koja će ostaviti zdraviju planetu budućim generacijama. Evropske institucije već se vode borbu protiv klimatskih promena na globalnom nivou, a među njima Evropska investiciona banka, to jest institucija koju predstavljam, će igrati još veću ulogu kao instrument za dekarbonizaciju ekonomije i ograničavanje globalnog zagrevanja. Klimatske promene su najvažnije političko pitanje našeg vremena. Naučnici procenjuju da ako nastavimo na trenutnom putu, da ćemo doživeti globalno zagrevanje do kraja ovog veka i da će veliki delovi planete postati nenaseljeni. U kombinaciji sa demografskim rastom, uticaj na dobrobit ljudi i na tokove migracije će zapravo biti katastrofalan. Prelazak na čistiju ekonomiju neće biti moguć pre svega bez značajnih finansijskih ulaganja, ali oskudni javni resursi neće biti ni približno dovoljni. Umesto toga morat ćemo da koristimo javni novac da bi mogli da mobilišemo pre svega privatni kapital. Nova Evropska komisija je zatražila da Evropska investiciona banka postane finansijski motor zelene ekonomije i klimatskih promena u svetu i u Evropi. U tu svrhu mi smo doneli konačnu odluku u vezi naše klimatske politike pre samo 3 nedelje. Tokom naredne decenije iskoristit ćemo naše finansiranje za prikupljanje više od $1 bilion za klimatske akcije i za održivost životne sredine. Povećat ćemo udeo klimatskih ulaganja u našem ukupnom finansiranju sa 25 na 50% u narednih 5 godina, a od 2021. naše celokupno finansiranje biće usklađeno sa ciljevima klimatskog sporazuma iz Pariza. Za 2 godine EIB-ovo finansiranje projekata koji se oslanjaju na fosilna goriva, uključujući i prirodni gas, postaće daleka prošlost. U narednom periodu naša banka će biti posvećena najambicioznijoj strategiji investiranja u klimu, više od bilo koje druge javne finansijske institucije na svetu. Sada ću preći na engleski. EIB Climate Survey finds that 82% of Europeans report that climate action has an impact on their everyday lives. Perception that actually goes up to 91% in China and 76% in the United States. We are on the right track since COP21 in Paris, but we are far behind schedule. So it is indeed time to wake up. We need to speed our response and to act urgently and be more ambitious. Concretely for us at the EU Bank, this means mobilizing private investments to finance climate action. And this is also key for attaining Sustainable Development Goals of the United Nations. The EIB is refinancing itself totally on the capital markets, which require actually the trust of the investors. And this is 70 to 90 billion every year of euros, including the ever first green bond we issued in the world 12 years ago.
So our investors believe that what we do is economically viable and sustainable, and we cannot disappoint them. Što se klimatskih promjena tiče u ovom regionu, EIB podržava pre svega zaštitu životne sredine godinama unazad. Kroz čistiju vodu za skoro 84 opštine u Severnoj Makedoniji, uključujući već izgrađenih 318 km cevi za vodovod i kanalizaciju, do preventivnih mera protiv poplava za preko 640.000 stanovnika Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Ili pak za rehabilitaciju ulice i izgradnje odbrambenih mera od klimatskih promjena u Tirani. Kada gledamo unapred u godinama koje dolaze, želim da napomenem 50 miliona evra ulaganja, od kojih 10 miliona evra donacije namenjenih da bi građani Srbije imali čistiju pijaću vodu u 25 opština širom zemlje. Takođe da naglasim i pomoć EIB-a, uključujući i donaciju od preko 1.000.000 evra za bolje životne uslove i kanalizaciju koja treba da se izgradi na levoj obali Dunava u Beogradu, od koje će korist imati 170.000 građana beogradskih opština. Nastavljamo da pomažemo gradu Beogradu i sa novom donacijom od 1,5 miliona evra za pripremu projekata postrojenja za preradu otpadnih voda u beogradskim opštinama, a nadamo se da će to uskoro biti slučaj u Novom Sadu, ali i u Skoplju. Sve ove inicijative broje preko 500 miliona evra ulaganja pod najpovoljnijim uslovima za bolji kvalitet života građana u ovom regionu. Pored 25 miliona evra donacija, zahvaljujući zemljama članicama Evropske unije, ali i Evropskoj komisiji, da bi finansiranje zapravo bilo održivo. But fight against climate change is a legitimate concern for many countries. We cannot ignore the position of those, including Serbia and this region, that depend on fossil fuels like coal, and that see increased natural gas production as a transition fuel. We actually must help them to accelerate this transition by ensuring that the process is just and fair. For this reason, the EIB has agreed to extend the deadline of another 2 years for its support to gas projects. To help a way forward for those facing the biggest challenges, we will be working with the European Commission and the new Just Transition Fund, including with our advisory support. Properly managed transition will offer more than enough economic opportunities for everyone, including in the circular economy, which we are already supporting in this region as well. Examples include a startup from Novi Sad and great young ladies that produce bags made only from recycled materials we have supported recently. The low-carbon technologies will also create more opportunities for innovative businesses, and this is the reason why we need to invest more in innovation, research, technologies to cut emissions and create jobs, but also to improve the quality of life. We can already see the new technologies in practice of green economy, like flying electric taxis in Latin America, and this is actually happening. And it will become reality in the other parts of the world. We will be using flying cars based on the drone technology to move around the big cities. In Europe, only 1 firm out of 3 are involved in some kind of innovation activity, and only half has implemented digital technology, and this is far behind the competitors of the United States. In this region, to help this trend, we finance science and technology parks in Niš and Novi Sad, and they will soon become home to many new, fast-growing, innovative companies, exporting their products all around the world. Through the European Program for Innovation, we have supported the innovators in various sectors in Serbia with access to finance of equivalent to 200 million euros over the last 3 years. In conclusion, across the world, the new participants are entering the markets, consumers are becoming more demanding, and civil society organizations are mobilizing, thankfully. But guiding public and private investment towards the sectors that will ensure just and fair transition for everyone, resilient cities and economies, the EIB is looking forward to demonstrating how much can be achieved for climate change, for innovation, for technology in the decade to come, across the European Union, accession countries including Serbia, and all over the world. Hvala puno na pažnji.